Actor Sushant Singh Rajput aboral na chuan kumkhat mel a hmuta a heti chung hian agencies sang ten thubuai kai hnoya nu chuina po anna kalpui zela tun thlenga thutlukna anna siam theilo ero Sushant Singh Rajput fans tele ama leina tu te chuan mak anti in norna po anna sato hle a he case serious tak ani wangte po aniange nu chui tu lamte hian kongsang sangin chuina an kalpui zela mi pui lam kan man mo viau lain CBI lamte ero an chimang viawina siata chumi khami chu anita e anti dot theibi kri lo awang hian CBI lamte hian he thina thuboi nu chuina hi film khur takin an kalpui ti ila kan soi swal tam lawang video masalama kan tarlan photo thin angkhan Sushant Singh Rajput kha ama chena apartment na Juni sompali kumsang ni somni khan in ok hluma mu ania aboral ni khan achian nai takle a flatmate ni bok Siddharth Pithani kha Sushant Singh Rajput aboral tho shema sabir to ni in thu boy chuina kal zel roi hlo kai noya NCB ten me ni somni pariata khan manin jela anda luta ani Siddharth Pithani baka Sushant Singh Rajput boral ni omve Samuel Miranda le Dipesh Sawan tepo CBI tena thu anzo fe atumin hengmi te hian laptop le computer data device sang te anlo delete vek to thu anlo soi to bok ani NCB ten Siddharth Pithani ru hlo kai hnoi thu boya an man tum hian nupui nei mai tura engkim ro manna anlo siam to chu Siddharth Pithani te lam hian kota nupui nei phal sakna le jela tanga chwa andil ngala kot chuan andil na ang hian Juni sompariat kumsang ni somni pakhat atanga July ni kumsang ni somni pakhat thleng jela tanga chwa an phal sak lai lokta a kot lamin nupui nei a phal sak angle jela tanga a chwa zalen ani hun a man zo ni khan kotin asia tir angin July ni thum kumsang ni somni pakhat khan atana jela bok da lu le ngal ani E-Times lamin atarlandanin hetia Siddharth Pithani nupui nei mai tura chwa leilok ani hnu hian kota bela chwa phalna dilna an thelut le ngal ni in antar langa hemi chungchanga hian E-Times lamten NCB General Director Samir Wankhande chu bepop ngalin NCB te hian an bel dilna kota an thlen chu an dodal zel tur tho in an lo changa chuti ral chuan NCB te hian an dodal na chanpo kota thlenve an tumthu an lo shilbok ni tarlan ani Siddharth Pithani hi Sushant Singh Rajput aboral hlim chon khan thuzo fia turin CBI te hian an lo ko to a ni engemu zat an lo kol to boka hetia bel phalna an dil hi kotin a phal sak don nge don lo ti chu Sushant Singh Rajput thina thubuai kal zel ngai ventu te tan thilsha chak om tak ani arin om community lama kan ron tarlan tak angkhan Sushant Singh Rajput pol hian film siam ani a heti mek la hian dodal tu po antamin an siam don chantira po Sushant Singh Rajput fans then khatte chuan an du lo na lan tirin kongzo hial te po an lo ba sai to a he film Sushant Singh Rajput aboral dan chungchang be chana an siam hi niai the justice ti ni in release thei mai tura pe fel to an nge a film siam tu lamten an ro man na ang chuan June ni som kha release hun tura ta na ruat ni ma se Sushant Singh Rajput pa Mr. KK Singh chuan afapa boral ta puala an film siam chu adodal thu alo soi chok ve mek bok ani kota dil na thlen ve ngalin afapa boral na be chana an film siam chu release phal sak lo turin a thlen ve boka Mr. KK Singh hian afapa ming emo amani na tarlang theilam chi thil reng adodal tlat tho kota hian a thlen mai baka entertainment atana afapa be chana film siam chu adu lo tho a thlen boka Delhi High Court lampo in adil na hi thutlinga alo pom saka tarlan zel danin niai the justice te film baka heng suicide or murder te Star Wars lost le sasang ti film te po Sushant Singh Rajput be chana an siamani ti in Sushant Singh Rajput pa hian release phal sak lo turin kota hian a thlentil bok June ni kumsang ni somni pakhat khan Delhi High Court chuan angai to a kota hian film siam tu lam ai o le
Susan Singh Rajput chung ko ai o te ko ni in ko chuan film producer le director te chu Shetirna pe in ko tin thutluk na asiam film ma chu an film siam te release ri lo torin a Shetirta ani he film niai The Justice hi Dilip Gulati producer na hnuaya siam ni in Susan Singh Rajput le ma chang turin actor Zubair Khan chu ruahman ani a Ria Chakrabarti le ma chang tur hian Shreya Shukla chu manbok ani baka NCB chief Rakesh Asthana lema actor Sakti Kapoor chu langturati ani bok Susan Singh Rajput thina thuboi kal zela Bollywood chunga inthiarna anasatjia social media sangshanga kan hmua nepotism ti thumallam ngai vak lo po in kan lam ta fo mai Bollywood mi le saten Susan Singh Rajput kha midang ti aya da shanna le ensan ani na tam taka omni in a fans te chuan an ngaya ama chana tur nge nge yangai midang thil ti theide uzok te na anlo chan khale chinna te khan a fans tam tak tiril ru atena zwal ani chutiang bawra kara chuan advocate Sudhir Kumar Oza chuan Salman Khan Karan Johar Aditya Chopra Sajid Nadiawala Sanjay Leela Bhusan Kapoor Ekta Kapoor le Dinesh Vijayan telaka thuboi Chief Judicial Magistrate CJM Muzaffarpur Bihara le District Court a thelu to ani kha mase heng court pahni te hian heng mi te hi akau hnu in thutlinga alo pom saklo ani court niam zokina anlo hnol tak zela chuan advocate Sudhir Kumar Oza vek hian Patna High Court a July ni som Paruk Khan thuboi akalpui vele a hetia court sang zok lama thuboi hi kalpui ani le ta ka chuan heng Bollywood mi le sa te hian har satna lian zok antok chhozel lawang ti soi har satak anita Susan Singh Rajput boral na atangin kum khatlai chuangta heti chung hian Susan Singh Rajput fans tam tak te chuan social media lama SSR ta na rorel na dik aum nge be sein an la awring boka Susan Singh Rajput unaw nu Sweta Singh Kirti po in a IG lama a unaw pa boral ta angai thole a chuan thu tar langin Susan Singh Rajput fans pakhatin Twitter lama a post SSR astronaut uniform ha alang SSR hi khovela actor sang omti zinga astronaut lamzira NASA hnuaya chain omchun alani tia alo post baka a fans pakhatina a post SSR khan angni somni palia thaleilung ra tuma chanla ni in kan chwang hle ani tia an thu post chu Sweta Singh hian a unaw pa awi zalan tirnan a post chong vele ani Susan Singh Rajput thena phena hian thil in thuptlat la lang chuak si lo chu a om ngei ni in arin theya a thi dan chungchanga CBI lamte hian thu top la siam theilo ma se he thina thu boi kal zela NCB lamten chak takin ma an la zela Ria Chakrabarti Souvik Chakrabarti Samuel Miranda le Dipesh Sawanti chu roi hlo thu boya thu boi ritak ortira man an lo ni to a heng mi te hi belin chwa lai lok la ni ri in anni ba ka mi somthum pathum lai maite laka hian roi hlo ka inhoi thu boi zelu ani to bok ani ole tuna chuan Bollywood news lam han hoilok ila Bollywood actress Shilpa Shetty pasal Raj Kundra chu puitling film siam thu boya Mumbai crime branch te chuan an mana Raj Kundra hi July ni somni pathum thleng Mumbai police crime branch te hian thuzo fia torin an kol ri don ani Mumbai police lamten an soidanin Raj Kundra hian mobile apps pakhat hotshot mangin pon film sumdona akalpuini in an soya chumai baka hetiang lam ka inhoi film te po hi siamin heng an film siam chen khat te po hi London lama nasataka sumdon nan amang telbok chin ni in antar lang telbok Mumbai crime branch te hian thotani zan khan Raj Kundra hi thuzo fia torin an kova hemizan vek zandar som pakhat vel khan an manta ani Raj Kundra baka hian athurwal pui Rayan Tharap po Mumbai crime branch te hian thuzo fia torin an mantil boka an panni hian thole ni July ni somni khan kota inlanin hemizan vek hian Raj Kundra te che ne in chu police lam te hian andapa ramdang poisa engemozat an manbaka mobile phone le electronic evidence engemozat an mantil boka Raj Kundra le athurwal pui Rayan Tharap te chu IPC zali somni na le
ITX 67A tlo chana man ni in July ni somni pathum thleng police lam hian thuzo fiana nei turin an kol ri don ani hemi chungchang a hian actress Shilpa Shetty chu social media lama soiselna ana sakngal maya apasal thilti hi a hriat pui lo nge a je pui jok ti chu mitam tak ril ruwa zona omni in hemi chungchanga Shilpa Shetty chongkam ero mu tur ala omlawa arem chan dan angin ron update kan tumzel don nia